Welcome siyanibingelela bafethu. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If ukuthi uyaqala ukuyibona le channel bafethu, awungenzela nje. Awungiphushele i-subscription bell ukuze every time umkhulu decide ukudropa i-video, nibone nje ngayo into sikhuphuka nje njengestimela samanzi. Ukusho ukuthi hayi sekuyisikhathi ukuthi hayi sesiyakhala bafethu. Njengamanje ngisesigodlweni engonyameni kanye naye uDokotela Mzizi. Ngizomdedela umkhulu abangelela abalandeli bakhe nabalandeli ababuka iDr Mzizi TV. Sawubona mkhulu. Siyabingelela kubabukeli beDr Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani mkhulu wami? Siyaphila khehla lami kunjani ku? Siyaphila mkhulu. Mkhulu sithe sifika ke namhlanje ngeke ngingabuze mkhulu. Sesifika sabona abantu mkhulu, sabona uya emfuleni. Bengisacela mkhulu ukusichazele nje phela ngoba mkhulu siyazi ukuthi une special bekwenziwane mkhulu namhlanje. Yebo khehla lami. Labantu enimaficile khehla bazolwa yona le impi esiphezulu kwa le special khehla. Yes. Lesi sebhavu elihamba nencwepha. Yes mkhulu. Yebo khehla lami nje ubona abanye befika leminyango. Kusayiyo leyo mpi khehla. Sayiyo khehla lami. Yes, special khehla le special nje sikule nyanga uJuly kuphela. Kwaphela nje lenyanga khehla isango seliyavalwa. Makuthiwa mkhulu siyabakhumbuza abantu kancane sasithela na. Ngisho nendoda yase Ultra City ngabe mhlambe kuyaxoxiswana kule special. Yebo khehla lami indoda yase Ultra City sihlise kakhulu khehla. Kodwa sathi asibazwise kule nyanga lekuphela khehla. Sithi sicacise lokho khehla sikubeke ecaca yabona ukuthi namanje ziyabuya boyincweba ziyaphela. Khumbula ufika phambili la incweba zaziza ku100 lezi ezwhite batheleka abantu into ongayazi khehla. Le nceba le eyazalwa for abantu abazalwa bembethe. Ya labantu abanezinkinga efebe ngathi into zakhe ziyahlangana kupimba. Thothi nakwezothando kuhlala ngokwebhani labantu abazalwa bembetheke abanalo zonkinga. Nemali ayihlali iphupha amanzi njalo aphuke nasebusuku. Yes. Izona ke khehla lami batheleke kakhulu abantu. Yabona nje lempela sonto uyakazi umuntu akuthola ukujabula khehla. Nokuphumula mkhulu ngathi kunjalo khehla. Khehla lami kunjalo khehla lami. Abantu bayajulaya thina mkhulu siyagaya. Ngiyagaywa khehla kuyasetshenzwa namanzi ayabande mfowethu. Yes mkhulu. Kuyagodolwa kakhulu. Yabanda. Mkhulu wami. Namhlanje mkhulu njengoba wazika abantu bayakhomenta mkhulu. Sithe asike siqhamuka nesihloko namhlanje isithwalo sedlozi. Yebo khehla lami. Into ethanda ukujula ke mkhulu leyo. Izinyanga zikhulumile ngayo abantu bakhulumile ngakho. Sisacela uDr Mzizi asichazele yena ngesithwalo sedlozi ukuthi la ekhaya kwaDr Mzizi isithwalo sedlozi sisenza kanjani, sisebenza kanjani mkhulu wami. Yebo khehla lami. Hey khehla lami yabona le ndawo okhuluma ngayo khehla lami ijule kakhulu. Ijule kakhulu khehla. Yes mkhulu. Masingakhuluma ngayo singakhuluma lezi leshoni ilanga kodwa ngoba kade babekhala abantu bethi asikhulume ngayo sizokhuluma ngayo khehla lami. Isiphakamiso sokuphakama ngedlozi ukuthi ufuna idlozi libheke wena lenzele wena wedwa izinto ezinhle phakathi kwekhaya. Kodwa mkhulu lana ngifuna mkhulu ukubuza mkhulu ngifuna ukwazi ukuthi iziphi izinto ezinhle noma ezimbi esiqhamuka nalesi sithwalo noma okuhle kuphela. Zikhona khehla lami. Zikhona zikhona khehla mase sikhuluma iqiniso. Izinto ezimbi ngoba mase sowenze lokho ubuqile lo ngawo ubuqile ngeke sikufihle lokho. Akuvumelekile wena ukuthi uye ezihlobeni mazenza izinto. Njengokuthi mhlambe zenza umsebenzi. Uhambele kude. Cathi baningi ababhekana nalozo zimo enjalo ukuthi khona uphumelele emndenini. Benze kwamatiyano vela afonelwe athi hayi ngizoza ngezi. Abekiza abane ezithize mase kusondele. Yiyo ke khehla lami leyo mfihlo leyo. Omunye anithumelela imali athi hayi nasi isipheke uqhubekani. Ile sefungo usuke wasenza. Ubenza lokuhlakanipha lokho. Kunesifungo senzayo. Kwama kwenziwa khehla lami lento yokuphendula idlozi ukuthi libheke wena. Hayi ukuthi kunesidalo esinye ozosiphendula la ukuthi isona esizobutolika sitolike nedlozi. Akubi njalo khehla kunemfihlo enzima. Yale minyangeni enzima kakhulu kuba notolika owenziwayo ukuthi uyena ozotolikela idlozi nje ukuthi mohamba uyohlola kumuntu ohlolayo oshaya umhlahla athi hey lo muntu uhlakaniphe kakhulu uphendule ngisho ukhokho. Ukhokha ngithi uyena oyinhloko yedlozi.
Kuthiwe kuphendulwe ngisho ukhokho la yikho into esizalungiseka la. Kusuke wenziwe lobo buqili omnjalo khehla. Lobo esikhuluma ngakho. Lobo buqili mabenziwa khehla. Kuyahanjwa kuyiwe kubuto ofuye labadoda lawa, la amafishane namadoda amnyama ekuthiwa uMantindane. uMantindane lo wehlathi. Afika athengwe kuyena lo muntu. Bakubafika abanye khehla lathi hayi mkhulu mina sengifuna kona lokho lento le iwusukulwane kusho ukuthi uyahamba wena emhlabeni wena oyenzile isala iphile kushe enganeni zakho iyaqhubeka nize nijabule nina emndenini wakini nithi hey washona ubaba omdala lade ephendula idlo sesizake kunyakazeke empilweni yena ade nukwa kuthiwa yena nini yabona kusebukhuna okunaqala saphakama le ngane zakhe zisaphumelela so kwenziwe leyo mfihlo khehla fike kuthengwe le ndoda emfishane le uMantindane buye le ndoda le manibuya nakuleni ithenga kuyena anibulalele yona khona ikhehla elinabo ngapha ngase-Shepstone eMzumba ukuthi angifuni ukukhulu bakho leli bafuyile khehla lelo khehla yabo kuyimanje njengoba sikhuluma ligqokisa nkwane ligqokisa nkwane kusho kuthiwa kuyashisa livela kangaka nejazi ungafika manje ningaxabana kabi uthi uzofuna lithi hey uba uthi nginalo yonto le ngoba lento unayo khehla funa umncengo uhlale phansi umphathele ugologo kube nendlela yokumngena noma uhambe nathi thina esimaziyo sifike sikukhulume ethi hayi le ndoda ifuna into kanje kanje akutshele nakhona kusinisa ingoma ukuthi uzofike nje kubelula athi hayi buya ngosuku oluthize soyabuya ngalolo suku lolo nakhona afika nidelela khipha inkomo esibayena hamba umuntu wafa nolinda nize nime bafishane ngoba niyayifuna lento azaye ositha hleze egqoka amadadla nejazi elikhulu elimnyama naloku isankwane lo abathi ikhupha head akambonakali lephilayo afika nibulalele nibuye nayo makuzokwenziwa lo msebenzi okuphendula ukuthi idlo zibhekwe mase kuba nemfihlo zensila zengane zakho zikhiphayo zonke ingane zakho nuvule leswini nifake lensila lezi zale ngane zakho la eswini nufaka uvuka abayimfihlo nombela lapha emsamo lo dikoloshe uvuka uwona ozovuka ubispoke utolikele idlozi manishisa impepho la nishisa niqondanise nala kugqitshwe khona so ngikhuluma sithi laphana kushiswa impepho suke sesingakhulumi nedlozi manje suke sesikhuluma nalento ezothatha le message engiyishoyo iyise edlozini kunjalo khehla lo tolika lo yena otolikele idlozi athi nangu usibanibani madoda njengamanje uthi ucela ifortune alingapheli insuku ezinhlanu engalitholile le fortune hayi ukuthi ukhuluma kahle lo tolike uMantindane lo mnyama khehla awunazi isikhathi sokudlala mase ukhuluma ukhulumi kahle uyalwa khehla ulwa nabo ukhokho labo nabo bonke ukuthi alingapheli isonto engayitholile lento kuhamba kuyobhekwa kulabo abakhona efamilini tshwetshula inhlanhla kuloyo nalo onhlanhla yemoto kubuya kuzala kuwena kuthikitha la kuwena into enjalo khehla manje mkhulu ngayengizwe kuthiwa kuba umsebenzi wakho ukuthi unakekele umndeni wakho wonke ngoba phela suluthathile idlozi walibhekisa kuwena kuyashiyana khehla njengoba ngishilo kade siqala ukuthi kunezigaba ezihlukahlukene lo onamandla kakhulu lokho engikushoyo engikhuluma ngake isigaba sokugcina sokuphendula isona lesisikhuluma ngaso manje njengoba ngithi uthatha izinsila zengane zakho wenzela ukuthi nomufa lento isala isebenzele izingane zakho uzitshele lengane ukuthi ningabo manje ukuthi niyathutha la ekhaya nihamba nibomba la nikhiphe lamathambo la nowambela kwelinye inxiwe elishi yona into eyifa lenu lento usukulwane kushuthwa la ekhaya into enjalo khehla lami lesikhuluma ngayo ngoba abantu bahluphe kakhulu befuna sibachazele ngale lento imfihlo khehla leminyangeni ejule kakhulu lento mkhulu kahle ngisho masedlule nezingane zami lento izabe isaphila khehla lengane lezi zokutshela lezi nazo kube khona izinsila zazo ezizikhiphayo kunegule ninalovuka la kufakwe la kuvuswe lensila ukuthi azivukele kulamathambo la ukuthi manishisa lempepho nikhuluma la sekuvuka lo toliki uyavuka uyalalela usedlulisa umyalezo ukuthi hey nangu sibanibani ethi inkomo zakhe ziyagula la kwenze njani ubona inkomo ziphila zonke isigangi ikhehla lami lena mawukuthi mkhulu ngithi mina ngifuna ithenda mina la 10 million nakho ngiyaligijimela uzagijima wona idlozi leli lokulwela ngoba nale idlozi kunemfihlo eseyenziwe la ukuthi liphendulwe libheke wena libheke mina ngedwa libheka wena nale ngane zakho lezi so ekhaya mabenza umsebenzi ngale benzela izinto zami kahle
lo msebenzi uthikitha kuwena khehla. Kodwa mina futhi angivunyelwe ukuthi ngifike lapha. Awuvunyelwe wena ukuthi ufike lapha khehla. Kodwa Ngoba nale dlozini kuyenzeka ukuthi abafowenu abanye banenhlanhla izinto zabo bezibahambela kahle besebenza ku Transnet wena uzodimoshisa impepho lawo. Uthi hayi nabo obani bengekho la. Ngibatshelile ukuthi ngizenza umsebenzi abafika ngoba qambela amanga la le dlozi leli selolwa nabo la. Wena uzange ubamema kuthiwa uthi wena ohlabile. Mningi khehla lami ubuqilo benzekayo. Eyothe unibona nje ubani ubaqambele wonke amanga empepheni abafikanga ngibatshelile ukuthi sizabe sinomcimbi. Nothi niphuza lapha lihleli nishawa abantu sekuyilo ledlo la sezi kahle kunini. Licasula ukuthi anifikanga umfowini enza into enhle kanje enkulu. Uqambela amanga ngithi ulidome umqondo waliqeda uliphendulile ukuthi alibheke yena alisinisa alenze yonke into. Into enjalo khehla lami le yala ekuphenduleni idlozi. Mkhulu, makuthiwa ngiyakubuza mkhulu ukuthi ayithi nje ngiyasho mkhulu ukuthi cha ngiyayifuna lento. Ngingafika la ekhaya mkhulu siyikhulume le ndaba yesithwalo sedlozi Dr. Msisi. Hey khehla lami inzima kakhulu lento esikhuluma ngayo. Yabona khehla lami bese uthathe lento kwamndeni uyakuhlanguka. Yeza ukuthi mangithi uyakuhlanguka umndeni uyakubalekela ngoba bayahamba bayekohlola. Bayobheka Ufike kuvela ukuthi wena owenze lento. Yonke lento esikhuluma ngayo ifika ivele. Kusho singenza ubuqilo obunjani bokuthi siyavala ngale mithi yokuvala khehla. Khohlwa uzovela. Bese kuyobhekwa abantu abashaya imhlahla ukuthi hayi wena wenza ubuqilo obunje. Umndeni uyakubalekela abantu abenze lento khehla umndeni kancane. kancane. Buhleni nabo babiza lo mndeni osibongofana ukuthi kuzosekelwe ngazi ukuthi abantu basemndenini uthi yezwa abemndeni yabo iyabekho babalekile bahambela kude So bayafonelana batshelane kuthi hayi yabona ke manje bakuthiwa uyohlaba inkomo kuyosicola kokugcina uyothatha zonke inhlanhla zethu thola sebene group yabo singayini moba fonela bakuthembisa bathi hayi sobe sikhona baba omncane sobe sikhona but ngeke balubeke konke lokho ngikutshele mina mfowethu ngoba sile eminyangeni khehla ngiyakutshela yonke lezi zinto ukuthi hey uzobhekana nezimo enje ngoba ufuna lento oyifunayo. kodwa mkhulu mase sesikhuluma ke ngaso lesi sithwalo nakho sengisithathile asingigqilaze kakhulu njengale ndoda yase Ultra City ngoba phela le ndoda yase Ultra City mkhulu iyagqilaza kodwa phela iyadonsa so nesithwalo sedlozi asigqilazi Khehla lami sinako khona nakhona wakhona umthwalo kodwa awukho nzima awukho nzima ukhona khehla lami njalo kade sikhuluma ngawo lo kade sikhuluma ngawo manje ezinye zengxenye zabo ubunzima obhekana nabo akukho mnani khehla ukuthi wenza umsebenzi umndeni awufiki akufike umuntu manje mkhulu ake sethi nakho kusabeyabona ukuthi cha nangu sibanibane usethwele ngedlozi mabengafiki into yami ayilimali yini ayehli namali ayilimali khehla lami yaqhubeka yaqhubeka isebenza ibe impumelelo kodwa wena awubusaba muhle awubusaba muhle khehla lami nezingane zakho lazo bazibalekela nezingane zakhe ezinye zisuke ezingazi zigcina sezibuza wena ukuthi hey obani basibalekela sithi siyaxoxa nabo ko WhatsApp abasayingeni indaba yethu manje mkhulu makuthiwa angazi uma ngivumile ukubuza yini mkhulu makuthiwa ngiyabuza mkhulu ukuthi lesi sithwalo noma lento esuke sisiphendulile sayivusa idlani mkhulu lento kunosiko lakho wona khehlo lenzayo idla wona lokuhlaba kwakho lo yes kwaphela uhlaba njalo mona lento cathi nawe ukubona emakhaya bona abantu abasebebaleka umndeni ubona nje njalo kunamatiyana uhlatshiwe ufike usenendlala engena kuyena yodwa eyiqugwane la kusese ukuye sekukhona lokho kancane kuphela inyanga ezimbili ungahlabile manje bese sowugilele umkhuba khehla manje ngihlaba inkomo njalo nje ngenyanga noma imbuzi khehla kuba imbuzi mkhulu kuba imbuzi khehla kumantindane awu umuntu ophendula idlozi khehla lami ngalesigaba leli ngalendlela yamantindane uba nolaka futhi uma umfuna imali awasemndenini akafe ngolaka noma kusebenzisa aqala uwasha imoto la ukuthi ufike ekseni athi hayi qala uwasha imoto akunika amabhakede uyowasha imoto nakhona le mali mase kunika izolandelwa amazwi anzima ngeke azavela kunika uzoba nokunyefisa le mali engazi unja wenza ngalutho
noma akunike igeja athi yengadini lapho osebenza engadini usuke ehlonipha le ndoda emnyama lo mantindana ayifuni le ndoda imali uyikhiphe noma kanjani ike ingane zakho kuphela lo ikhipha noma kanjani kodwa umuntu ongazalo wena wasefemelini awikhiphi kahle iba namazwi nje noma umnika ishoda kancane mhlawumbe uzothi mekunikiza khona ezoshoda ngayo ngeke kube le mali uyifunile manje mkhulu ngivungelwe-ke ukuthi-ke nakho ngithwele ngedlozi ngivungelwe ukuthi ngihambe ngiyoyibhubhudla nje imali noma kanjani mhlambe eklabhini ake ngisho njalo. Hayi khehla lami lutho akuvumeleki le ngikhuluma ngayo lesigaba sokugcina khona okunye okuhlukile sokhuluma ngako ngelinye ilanga okuvumelekile ukuthi uyisakaze noma kanjani lokho nje kwesigaba sokugcina khehla akuvumelekile ukuthi imali uhambe uba nokuyisakaza noma kanjani imali uyisebenzisa ngendlela eqondile. Mama sithi mkhulu ngendlela eyiqondile ngibuzela abalandeli mkhulu ngoba ngiyabaza abalandeli ba Dr. Mzizitv. Indlela eqondile khehla ukuthenga inkomo ukuthenga indawo ukuthenga imizi nezimoto ube nezimoto into enjalo khehla lami ukulungisa umuzi bakhona ungalungile ulungise ubike yabo into enjalo khehla ilapho mkhulu usuke usubona nakhona ukuthi cha ngoba phela njengoba ukhuluma mkhulu sebabona bakwenzayo lokho. Baningi khehla abanye bagroba bafowena uthola ukuthi umuntu nje uphansi onganakile umozo kwenza umsebenzi umemezela ukuthi hayi ngosuku oluthize ngizokwenza umsebenzi usuyabatshela ngoba phela niyela mali mase sekusondele khehla lami i-date yokuthi wenze lo msebenzi uyobona umfowenu oyedwa sefika ngemoto yayibona le ithebe lezi ezinhle ezibazwayo lezi ezinhle Yes. azibona lo zoyithebe lezo Yes. Uzofika athi hayi bafo ngiyabona ukuthi uyashoda ngezithebe ngithenga ngikulethele izithebe ezinhle afike nazo zizingaka sisitake ibophile akunika athi hayi uzosebenzisa nje uzibuyisa lezithebe lezi uzigeze ngomuthi unomuthi khehla lami othi mowashe ngawe izithebe bese boboleka umuntu wasekhaya afike wazisebenzisa mase zibuya sokuzozilanda ngalo suku ozilanda ngalo uzibeka la kini fike lo msebenzi uthikithe kuwena lezithebe uzishisela impepho lezi lezithebe sezixhiqa la ekhaya sokuthikitha kuwena lo msebenzi So yonke lento ebengiyenza wonke lo msebenzi omkhulu bengiwenza kufana nokuthi bengiwenzela yena. into enjalo khehla la umuntu owodwa wenza leyo nto asifuna ukukhuluma manje sothakathisa abantu bagangi Hey. into enjalo khehla le kulento obudlozi khehla lami lude kakhulu ukhala Manje mkhulu makuthiwa la ngiyabuza mkhulu ngabe mangithwele ngedlozi unaso yini isikhathi enginikwa sona ukuthi ngizophila isikhathi esingaka emhlabeni? Khehla lami asikaliwe isikhathi sokuphila ukuphila nje ukhulu uzube mdala Ngiyakwazi ukuthi mkhulu ngize ngibe yikhehla ngiguge nje impela. kunjalo khehla lami mase uhambile emhlabeni sisala ingane zakho uphila lo moya la siqhubeke nazo mashisa impepho la kuvukena lo tolika lo atolekela idlozi uthi hayi usibani bananga ingane abani ithi ifuna ukuthi Wathi mkhulu ungayilanda lento thathile sekho akusekho khehla labo kuyibesele emuva ngeke sikwazi ukuyikhuluma khehla la emsakazweni izimo ezobunzima obhekana nazo mona nothathe lesigaba lesi yes into enjalo khehla no mkhulu kuyazi lokuzwa ukuthi indoda emnyama umantindana indoda emnyama khehla mase sithe ngifuna ukuthi ayisahleli kodwa hayi ukuthi izofuna kuwena ukuthi ubulala ingane zakho nokuthi uhlabe khona umzima ekuthwesa bona njengoba ngitshela le ndoda le ebafuyile igqoka ikupa head ubusuku nemini namadadla mase ngafika manje ufaka ijazi nalo thothi ilanga liyashisa hleze egqokile nje phela mkhulu sikuyimgomo mhlambe noma iyona sekuyenye ingxenye zemgomo ke ngithi akukhele ngaphezulu okunye into enjalo ke mkhulu kunabantu njengamanje mkhulu abakubukayo koGoli koKapa yonke into kunomuntu esethi manje ngidelile sengikhathele ukuhamba yebo ke kodwa ngineyinhloso ezinhle ngifuna ukuliphakamisa ikhaya kepha ngifuna ukuthwala ngedlozi lesekhaya yebo khehla la ngabe mkhulu angakuthinta nixoxe lento
noma sondele eduze kwa Dr Mzizi TV. Yebo Khehla angangithinta Khehla sizoyikhuluma le. Njoba ngishilo mina ukuthi uTolika ngibi naye nami ngiyamthatha ngimuse einkunzini ezikhulile kunami. Iyona ke phatha uTolika okwenza lo msebenzi. Sibuza ngoTolika mkhulu. uTolika phela uyena uTolikela le dlozi le. No mkhulu kuyazwakala mkhulu. Yebo Khehla. Sesivala nje mkhulu sisacela usishiye mkhulu for abalandeli bakho ku Dr Mzizi TV. Siphinde mkhulu sibakhumbuza abantu ukuthi ukhona futhi na ku TikTok nokuthi mkhulu utholakala ngakuphi nendawo Dr Mzizi. Yebo Khehla lami hayi isigodlo Khehla lami sila eNgonyameni Khehla. Yes. Yebo Khehla la. Thola kuyona. Hayi inombolo bazeyibona ngisobala igijima khona la. Siyabonga mkhulu. So again bafowethu siyabonga again. Siyacela ke bafowethu please do subscribe, comment bafowethu nisho ukuthi udokotela nifune akhulume ngani ukuze mase sibuya sizokhipha enye ivideo nisho ukuthi bafowethu nakho siyaniphendula na ama video siyawakhipha. Siyabonga kakhulu Dr Mzizi. Thokoza Khehla.